Hello mayam, good morning mayam. Puno koi channel la taram no. Sari mayam ai kui blog tau daba kui ki building si gane renovate tau bagi khara lang construction gi moi gi side ta. Adura ngasi je ketang sound khara thoklak tai nai ne blog sing si blog na te sum video se lo kene tau pu de ba side tai chan pi pam chan pi se ma sangam de ba. Adu inak ta phamjara sanu do ai se Myntra de gi pot ani khak lai ko surprise ne ba ai khang lak te do Myntra de surprise ani khak lak pa se ai mayam da share to ka na ina tau bani je jingmi na si ko mayam kai pot ai da Myntra di taraf te ki surprise gift do si ani khak si ni do mayam ai unboxing to di si si mata ni unboxing to ga je ta ni je khala mi ba try to tri do si su pack kai ti ko ai jik pack kai ra mu jingmi na si ko mayam ai je khala ya 한국에 시제제 하나 시제 있는 게 좋은 거거든요. 그냥 가지 좀 가는 거. 이디 한번에 कई मालूरे लास्ट सलवार ओइने लेरमने मैम सिदा लेदु फजब्रा जेंगदु लिबास किनी पामुम जगह से मोय वर्क तो याम फजी सिसे कोई स्टोन नप्सन बनते को सिसे मोय सिलाई तोसन बनेबा दुना सुरसु केम कोय याम फजी दी जोनी सी लगे चालू पीछे लोग खूरे करना बुबू से ऐसे लगा ट्रायल तो मुझे हालत है सिसिना माय पैन फीसु जाम फैये तो पॉकेट पार्टी माय से आई कैमरा से एंगल से खरा कैन तो माने cái gì người có wow fajing thật ra em du em ấy đi fajab na lo rồi du thế là cái hồ có wow fajab na pa mẹ em thì nó rồi mẹ ấy xì được cái mu chân là cái con cái mu chân là cái ăn con khá chào đôi màn ấy chứ chị nằm ăn khá cắt thật ra rồi em phải chấp ra ấy khut chi bớt xin nè phải chấp bằng cái khăn rồi cái gì vậy thì phải chấp đấy khut chi có phải chấp bao khắc tên em xí đó lên còn phải chấp na kia ra cái xí ra đi luôn na trong classy way vậy gì vậy unboxing to ba lore Eigi oine ti sisina khwai ti hele pamba ado aina mayam da sum hatang nok sena sum phagi to bune ba mayam da ado actually pachai se Myntra ri lakpa nati ko gift se husband na Myntra da gi lai la ga ma da gift to bani ado ni sum mayam da na sum hatang nok sena phagi to bani ado mati di mathang gi blog to phangna da si ngasi gi di bye bye